Ndakwakiriye, nitwa Mifasa. Reka turebe muri Irani, muri Amerika, muri Israel uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwo hagati. Ushobora kuba utekereza ko muri Amerika ari igihugu cy'igihangange, ugatekereza ko muri Irani bafite intwaro z'ikirimbuzi, ariko ugatekereza ko muri Israel nabo ari igihangange bafite intwaro z'ikirimbuzi, ariko ukaba wibaza ngo ese intambara bari kurwana ubu ngubu ziri gukoreshwa cyangwa ntabwo ziri gukoreshwa? Haherutse gukoreshwa intwaro zitwa Dutch bombs, intwaro z'ubumara. Ni intwaro zica vuba vuba cyane. Imijyi yo muri Irani yose imaze kujya hasi kubera indege z'Abanyamerika. Imijyi yo muri Irani imaze kujya hasi yose. Intwaro za Amerika buri munsi zoherezwa muri Irani. Nubwo wumva ngo habayeho agahenge, ariko ako gahenge niyo kabayeho ntibishira kabiri. Ndetse niyo kabaye, ubushakashatsi bwa Mifasa bwerekanye ko hari operasiyo zikorwa mu buryo bw'ibanga. Amerika ikunda gutanga agahenge kugira ngo bagire operasiyo bakora mu buryo bw'ibanga. Mifasa twacukumbuye yuko hari intwaro za kirimbuzi zikoreshwa na Amerika mu buryo bw'ibanga, zoherezwa munsi y'ubutaka zikajya mu mijyi yo muri Irani. Igihe cyagera cyasetinzwe n'abo bagabo bo muri Amerika, izo ntwaro kirimbuzi zigatangira akazi, zikarimbura imijyi yo muri Irani kuko zikayishyira hasi. Ibi bisasu byoherezwa mu kirere bikagenda ku buryo bukomeye cyane n'umuvuduko uri hejuru utaboneshwa amaso. N'ibisasu bwoko ki? Ariko se kandi abaturage bo muri Amerika bo bararyamye? Nubwo Amerika nayo ari igihugu cy'ikirimbuzi, igihugu cy'igihangange kirimbura cy'ikirimbuzi koko nk'uko nari mbivuze, iki gihugu nacyo abaturage bacyo ntago baryamye. Reka nkubwire ngo ubushakashatsi bwakomeje kugaragaza yuko nta cyiciro washyiramo intwaro ziri gukoreshwa muri iki kinyejana muri izi ntambara. Ariko kandi ndagira ngo nkubwire ngo kora subscribe kugira ngo uze kubona ikigereranyo tugiye gukora mu kanya kivuga ku bijyanye na interineti. Ukeka ko tekinoloji ibaye idahari izi ntambara zaba zihari? Oya, twakabaye turi mu mutuzo. Ariko kandi se ukeka ko ibyishimo ugira uyu munsi tekinoloji ibaye idahari wakabaye ubifite? Oya, ushobora no gusanga wakabaye ubabaye wigunze. Ushobora no gusanga muri aka kanya wakabaye uri mu kazi, uri nko gucukura ibinogo cyangwa se uri mu bindi bintu. Ushobora no gusanga aka kanya wakabaye nta kazi ugira bitewe n'uko nta tekinoloji ihari. Tekinoloji yazanye akazi, ariko kandi yazanye n'ibyago byinshi. Kora subscribe kuri Mifasa Rwa kuri iyi channel. Turaje mu kanya dukomeze. Iby'intambara yo muri Amerika no muri Irani byo nawe bivuga ngo abisoze kano kanya, ariko reka ngumanze nkubwire yuko Amerika ifite inyungu iramutse ishinze iyi ntambara. Irani yo muri iki gihe irwana intambara, hagaragara inyungu zo gukoresha ibisasu kirimbuzi ndetse no kubikora mu buryo bw'ibanga, kuko Amerika ntabwo ikibasha gukurikirana cyane Irani ijana ku ijana. Irani bigaragara ko iri gukora intwaro za kirimbuzi nyinshi cyane mu buryo bw'ibanga, ndetse bigaragara yuko Irani mu gihe Amerika yatsinda intambara yajya mu gihombo gikomeye cyane, yajya mu kangaratete. Ariko kandi kubera ko iri gukora izo ntwaro mu buryo bw'ibanga ntabwo yapfa kujya hasi. Nicyo gisubizo kiri kuri Irani, nicyo gisubizo kano kanya Irani ifite. Si uko banze isi nziza imodoka cyangwa se kuko ufite buri kimwe gikenera esanse, kuko ubona imihanda ikomeje kugorana, ubona ibiciro bikomeje kuzamuka. Ushobora kuvuga uti ese nk'ubu Irani yafunguye umuhora wa Hormuz, ese ubundi Amerika yatsinze iri mu biki? Ese ubundi Irani bwo iri mu biki gufunga umuhora wa Hormuz? Ejo bundi ngo yafunze, ejo bundi ngo yafunguye, ejo bundi ngo yafunze. Irani nta handi hantu yakura inyungu atari ugufunga uyu muhora. Iyo ifunze uyu muhora, Irani yinjiza amafaranga menshi cyane. Irani ibona uburyo bwo gukomeza kwihagararaho.
uburyo bwo gukomeza gutinyika ndetse bushyira igitutu kuri Amerika. Imiryango mpuzamahanga ibwira Amerika iti ubwo uri mu biki, ubwo uri gukora ibiki. Amerika nayo iti ndaje mbirangize vuba. Bugacya kabiri izi ko yari igiye kubisoza ikabona Irani yakomeje kwihagararaho. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe mu byo ukora byose ujye wihagararaho, kandi mu kazi kawe kose ukomeze wihagarareho, ndetse ujye ufatirana ihirwe ubonye bigishoboka. Kora subscribe hano kuri Mifasa, turakomeza mu kanya nk'uko nabibabwiye.